Chinsansa okubanga mbaga inenga mukali balamu era nga mwekomira kweno YY media bambi mwebale kutugobera abakali kusubscribe nga tubasaba go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, tubasaba go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira website mu bikado embozi eyabalwanire omulambo muri siyema yugene egemye akati era abantu banji nadala ku social media bali kwogera ebigambo bingi mwidukire embozi yetwakoze mu bitunde bye Busakira wali ku kyalo Kafumita muri siyema yuge family eya Abateso webagire kulumbe ani batolayo omulambo gwamuwalawe wabula oluvannyuma olw'okusasuza omuko emitwalo 500 soko tu emitwalo 500 ati omwana waife weiba bwibe tuwamugula bayi tuje naye. So family eyo egemye omubabiro abantu banji bali kuidanga mu inbox yange banko Yazid wabula kyabere kisanire okutunda omulambo ogw'omuwala yafuire abazali ba mulya mu sente ati bali kusasuza blade place aba bali kusasuza bako sente edokumugula. So ngawe mbakubye ebintu bingi byayogerebwa era emboze negamya abantu omubabiro kuba buno buwangwa bw'abantu Abateso abatabaire okwa YY media esole gye twakoze ku kyalo Kafumita mu igombere lye Busakira muri siyema yige eriyo omukyala eyafiire bamweta Fatuma nabirye ono yalinga nabirye nga yali yazala abaana babiri. So Fatuma nabirye yali yafumbirwa omwami Suleiman ku kyalo Kafumita wabulanga omwami ono tiyajja nagula mugalo ono mu butongole twakitegere ku Suleiman yali agire ku bitunde byebuyende ene Busoga okujja okolakola ku mirimo gye era yayaganira omwana ono Fatuma nabirye nga kali mugala bulungi mboko yamwiba bwibe nga atamusabye bazaire. So abazaire Bateso balina ebyobuwanga bwibe omwana atamala gajja bujje, so yamutolayo uyo amusitwire mangu amutwere ku bajaji amulese mayuge babere mu bufumba amuzere mu abaana babiri era ofumba bwibwe tuwabaire mulino buzibu wabula ekyembya kyabalewo nti Fatuma yavuire mu bulamu obwensi nga kikoyebwa okuba nti yafuire ekiriro ekyomutima wabula ono omulenzi Suleiman olwakubira abazaire ba Fatuma okwida kulumbe oba oliawo babeewo ng'aziika abazaire olwatuuse Kafumita emayuge kyebasookayireku bamusabye blade place sente edda okugula omukazi nga bakoba ati tebajja kumwikiriza kuziika nga tabaswire sente. So kino kyavuire kuno muvubuka okulumuka muvubuka yalumuka yavaawo nga ali kutya nti embeera esobola okwononeka. Then abantu abo mulenzi bekozekoze mu bamufunira emitwalo 500 bafuna emitwalo 500 basasula abazaire ba nabirye Fatuma babaikiriza baziika omulambo wabula even after paying the 500,000 shillings era bana abazaire balobye okuba omulambo okujja maiso okuguziika emayuge Kafumita nga bakoba nti eri ebindi ebyatakola ngano n'omukyalo ono era bakati bali kujja n'omugalo ono bali kugola naye oweibwe ebuyendo okumuziika. So embeera tiyabeire nungi yabeire yakusikagana ngenda batuusa ku amawulire ago era nga YY media tunonisa ku bantu abavuira mu bitundu ebyeteso oba Abateso batukobere kubuwangwa bwaibwe bwa Abateso naddala mu kufumbirwa oba mu kuwasa abaana tukitegere
omwami ono yenkyasiza gano Muteso bamweta mwami Frank Etitai Frank era nga avira mu bitundu bya ngola avira mu bitundu bya ngola Teso era nga alikonda tukobere ku bino ebyabairewo ayongere n'okutulungamya ku buwangwa okutwala omukazi kyekikolebwa. So Mr. Etitai tusangaire okubona so oyogera kwino so kolamuseeko ku abantu mu Luteso yogatekerekere yoganyu nesi yoganwa soma etekere ebo kitegeeza kyekyo mwebaleno mwana mulikola kweyanza imwe bakuba oti mwebale kuwagira YY media mu Luteso era mujje omaiso n'okusubscribinga alama eganga apupetanu wa YY media ilipiti byatakisika kunabikana kintoma oyi mulule mulapinga wewe. Okay, Mr. Frank tusangaire okubona iwe Teso region ovuira mu kitundu ki the village sub county ya tukobere kwa ne district ezebere ku district ya Ngora sub county ya Kobwin county ya Kobwin area MP wange nina abakazi bombi nani woman MP Apoloto area MP Achayo abona aba MP bange nina abakazi berere nechi abasada bakazi bakirya so tukobere kuku abantu mwe ngati muri bangu abatese muri bangu bakazi bale bavuga so ino kuife sebo mwatunda omulambo omuntu yafuire muleke baje bamuzike lwaki mutunda omulambo ebyobuwangwa ebyabateso bikoba bitya nadala kukugula omugala okuwasa omusada suppose kokola ki mali ya mutwala mu butongole waliwo emitendera empanvu ino olina okubita mu kufuna omwala oyo omukazi iwe ng'oyidye wange okwana muwala wasiima osobola okola program naye nti munatwikizaganiye kutujja akola ki mufumbo obanga omuwala ayikiriza ajja kweddeyo wange ategeeze maama we mukazi wange alina okwida wendi nti muna omuwala atukoba nti afunireko ki omuko nemala oyidde wendi mbuuzeeko ebibuuzo byange tumulenzi waawa akolerawa mutabani wani otafunira ku mugandawo kabiri kino kire ebyo ngo biwire omulenzi n'omuwala banokola program bayide wange okunkyaza okuntegeeza kumulamu anti muzeeyi ife tulineteekateeka kufuuka abako omuntu wetusiimye ku kumakago nina nkani omuwala yena ayide wendi kolo lwene akakase nti mazima kuba osobola okuda webuzabuza nti muna ekintu bintu biri biti aye omuwala tayidinga walina interest ku mwala oyo buti yena abanga ayidye wendi akakase nti mazima oyo n'omulenzi kyensiimye aye nikusaba oyikirize okay koleshi omufumbo so mpegano butisage eno omwana waida nga woli kutukobera omwana omugala nakuletera omulenzi nakati baba nono yeni kwenda okujja naye okukyala mukusoka mubasaba biki byumbasaba omwana omugala byalina okuleeta oba omusaada byalina okuleeta mala atwala omuwala ebyo tukola endagaano eyo ng'olunaku lule wasooka okwide wange obanga oyidyeko ate olina okudala abantu batono mukaaga 10 n'abanene ino bangi awo nja kusomera iwe ng'oli kulumbaze ku maka gange olw'omuwala oyo ayeze ndikwenda ente 10 embuzi 9 obukale bubiri sente n'enkoko diti wairayo weteeka ati wategeka kuku abantu jobunengeri otereza mu kuku butinga omaze ebyo osobola kumpandikira balowa nti muzeeyi aye kulule bayiro oli wala ino nze okubona kwange nsobola wano ente diti embuzi diti sente diti obanga biwoyire ze nabonanga eriyo kyogeziza kokola ze nja kutegeeza iwe nti weekend neida nja kwida obona ebintu ebyo nga mwenda okalangusa obufumbo mwenda kulemesa abawala ebintu bino tibya obukwakuliza buno tibungi
tibisobola kuba bungi kuba ife tulibonanga ekintu mufumbo n'ekintu kikulu kumaka ne mukika omufumbo mutegekevu ino neba ekirungi kyokobonanga ife abateso ebintu bino byokukyakala ku mufumbo bizirayo ino lero oli kumanga maka wanankani omwaka ogwo oviireyo gire wanankani kabere omwaka gulengo utumyeyo gire wanankani ife ebyo tibirayo kubanga osaze okujja kufumbirwa omuntu onokubonanga buli kintu omaze okulingamu imwe omugo omugalamu mubonanga kyabugayiga ino mulingo muli kumutunda butunde owo imwe eyo omugala ali lwaki mubonanga kyabugayiga ino tibyakuburanga kyamugayiga ino aye yone kakasanga obwanga omala asaze okujja kufumbirwa alina okutaawa omwoyo alina okutaawa amaani n'ekirowoozo kye nganze buli saawa ino nimufumbo tiyena kabiri kwiraya kakukyankana n'abazaire n'ekirungi ekiri eyo kale tuli ku byabuwangwa eby'Abateso omwami Frank ali kutukoberaku wano bye bayendaye nga bana ebintu bingi boona bali banatulemesa ife abanaku okufuna abasade abakazi Bateso ntaikumi dona ntaikumi ntaikumi gabanga tazaala mundikize ente dange ebyo bizirayo omukazi wasigala mukazi wo wabanga tazaala tajja kunzaalira ali kujja kwida bwida ali emmere yange omukazi muwala omugala izo ebyo bizirayo oba ajja kuzaala batajja kuzaala oba ajja zaala abalongo buli lunaku buli wazaala ojja kunongera ku ente ngo bali kuzaala abalongo buli wazaala tojja kunongera ebyo bya Katonda so owenaawo wakuba okumusalira kuku ebintu mukendeze kuku mukendezaku omusadanga kubya ati mukendezeku ebintu yesebo tukola so buti wamala nemukendeza kuku nemutawona ku olw'emikolo tukobere emikolo giba gitiye gy'okutwala omuwala egyabate ndidye kuno na muteso Abateso nabayemba ati mayi mali ya mujeta wame muliraga kemba mali ya mali Angola oye mbibulira Mami Frank nga sente ningide musaba Abateso timutulemese byakufuna bakazi abaavu tibawase mu Buteso enaku dino ebintu bigonze mu kuku ba mama baife yenumeyo mama wange yafumbira ku ente 15 baba yasasola ente 15 ebyesente noza ku milembe gwalo gwobote wayatola ku nusu bibiri wa bisatu ekiseera ekyo nembuzi 12 ente 15 embuzi 12 diti niyatola kungula kichona kyone ekyo okugula mama wange kutwalanga mukazi aye nakudino ngaze duze zana ni mufumbo sasa tulete mukaga sasa tule embuzi 8 n'emitwalo 4 sawe no ni mufumbo buti omukazi nga wamalibu mutola ku ente imoka ebyo tubigula amalibu ife tugula abakazi ebyo bizirayo obanga osime wale wamalibu ojafuna engero ojja kuwa bageringa n'omuzaire ayotako bantu no wamalibu umumpo berere ebyo bizirayo nokumpa oli kumpa damage wena olina okutegeera nti niwo loza damage yo butwala damage yo ido bageninga nize otako bantu no wamalibu umumpe berere awo boli kumvuma Okay, so Mr. Etaitai ndese ebintu bino ngawe mukobye buti so nkobera tujimaisawo emikolo ojo okutwala omukazi okuno omukazi okumutoola owemwe giba gitya nkobera emikolo egikolebwa waka nona kola okwida ndidye n'abantu bange kyekijja mu maiso kyekikolebwa male mwampa omuntu okwida kuno n'omukazi nga maze otegeka buli kintu n'omuko mwene muwala mulija kwida muyemerereyo mulyango eyo mujja funaawo omuguwa twakozesanga ecwayi yembu yenankani y'ekigugu basiba okumulyanga onokutula iwe mwene nankani tiimu eyo nani akutula omuguwa ogwo omuko mwene
nakutula omuguwa munsasira sente ogukutula eyo nikwakulisa eri eyo okuyingira ku maka omuntu nategeke naikiriza okubaga embuzi nente kabi oluguwa muntu za sente dali bire bizirayo okumbuzi wotweremu ebyo bizirayo okumbuzi wotweremu ate ne deze dona tidako bantu linokuba mutwalo 10 sobola kunegoshinga ne umuntu ali eyo obanga ikiriza ewa kuyingira 15 imwe muyingira mwaida mwati amamukishedi oba munumba oba ku tenti bategekeko tutandika kuwa yawo fulamusagana nibire tulinde ekyo musana okulya ngebi buweireyo bale batola omwana munumba balanga n'okulanga kumaka gano lero tuliga banankani aje mbufumbo mukitongole ekinabaerenga yo bana balenzi bano bakwana kuku bishi ebyo bikomelero ono omukazi mufumbo sawe eno alineiba so ono obufumbo butukuvu obwimwe buti awene wenenze buti inze wemba tibishe mu mitenderere gyo ndidye bwide nabo n'omuwala eyo mukwano gwange namutwala nga tidye yabazaire we mutwala omugalo oyo natuuka nafa ng'ekyabere mu district ye Mayuge bali omugala yali Muteso yavuira Buyende yali yazayo n'abaana babiri balongo mukyala mweta nabiri Fatuma yatuuka yafa abazaire baidye first of all balobaire omulambo kuguziika waka ekyokubiri basabye sente teguvaawo omulambo tiguva wakaawo nga tebabawere sente era babaweire emitwalo 50 baye basabye miliyoni 2 nga wokuyiba abaga mitwalo 5 so kino kibafeya amaina ngweso Hasani omugala yafumbirwa kutaluti mcheka fumita so yava woku yali yafumbirwa mpito ndeshindi akusada we yamusambire tasanire yava yaja kwa muzeyiwe yavire yera kubana byo kafumita so yagira okuveyo ngali mwembera eyobulwaire je kutoka no ntimugere wa mutima so amaze wiki 2 ndo ite mutima yibwesi yakola ki so buti bene mwala maidi nga balufendo mwala wabwe anga benda tubagese dati enda mafuta so beso ndamba fune twatanga bayenze babawa so bayenda babwe kumuko mwene mwala wabwe ayo mukolo kutya ndibanze kumukosa akozechi abuzewu so bakwandi chibisola kuvanga numba tibakozechi ngati babwene mukoyo so nembera ADM okutabanguka n'abantu kwenda kolaki okwenda okwira mukubana okunguza omuntu omufu kukola ya Abateso muloteso ekintu kibaire ye Mayuge bakozesa ebigambo biti bibiri ekisooka bajeta eiromane concubinage eyo okubiri omukazi wa kike ekyo ngafirira ku mukono gwo watu watola kumala kugula officially ife ku Abateso bajeta ationoidaye omuntu buzibwino okuziika nakitegeeza ationoidaye omuzibwino okuziika omuntu ngafire nga tebamusasula bamuzibwino okuziika aba nebasumbuka waka buli Muteso aidi bulungi omukazi bamweta ationoidaye ateronodaye omuzibwino okuziika buti ekibaire ye Mayuge eyo kunkola ya Abateso weyafuna omukisa obubi tumukazi yafa atajire kubazaire okutaja esente ng'omuko buti ife kola ya ife ya Abateso eyo mukyalo eyo singa omukazi yali yo yafumbira Muteso mwine ekizibungira kike ekyo yagwira mu ngali ku mufumbo oluyisa abantu ba maka bataye emisente balumuka bulumuke balekawo omulambo kuba baidinga tufune obizibu aye buti nga ife ye waife yo mukazi afire aranga imwe aba relatives ba husband muidinga timakola ki timasasula ulno kulumuka mangu ebuko intibana ekizibu kigwiremu ng'omulambo gukali mwidiro olumuke
owaibwe walumuke bukonto bana tufunie ki obizibu aye obanga muli kwida tutese ku bana mukali kusimba okola ki okujeyo mujako bakinga mutuseyo twana tuje tuwe kube mukuku tufune engero okola ki okutaasa ekizibu ekyo kuba oluisi bale baveyo nga bali madivu kuba yume mulaze akamanyiriro mwaida waayibwa omwana mumaze naye ekiseera ezira afayo kwida kubona ife kutegeesa nti omwana ali muno twali tuli kwetegeka tuyidde tubone baba twali tuli kwetegeka leero ebyaliro nti osooka wafumbirwako omukazi bwamutaaku waka yazaana abaana mali mwaja yabazaire twali tuli kwetegeka omuntu yafa ate kabinaawo wona kuzinzira ekiseera kyomazeeku n'omuwala kuba okufa tewandika baluwa sobola okujja n'omuwala ennaku 2-3 ng'afuna obizibu ng'akola ki ng'afa ayo omuntu olina naye emyaka 2-3 4 n'abaana baliwo at least wakola program eyo ng'otulinde kweteekateeka okola ki okujeeyo afadhali wajanga kwe okuba nti ninze aye nkyeleese kuneeno omutandikira awo bona basigaza nesubi ng'omuka ali kuyita ki okumaliza kalicha yaife tungaba eki tubawo akaseera aye ng'obanga tuwakola ekyo bale balina obuyinza okusalawo ekyo babenda oba ente 10 olina okusasula mumufu ng'omulambo guli awo ngusasula ente 10 ate ife kola yaife ng'omuntu ng'oyo ng'afiire tibasiika ng'omukali kusumaliza ensonga y'abaku tibasiika kyokka obona nga kibabawaku erina atyo noidaye omuntu obizibu okuziika eyo kola yaife ng'ebintu bizibu abali ku YY media abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos iwe kino isomo eri eyo nti tegera wotolo omukazi seba taya kuyembera bamuli asooka ayo libona ojole otolo omuteso kawundo kakubye diniso omuta waka olibona aflanka byali kukobera tiba muzika nga timutwaire tukole kukeseni ye mayuge otawulwa abaire wonga abaze bali kwenda sente base kusami milioni 2 kunkomere bale baba we emitwalo 50 webaba wire emitwalo 50 lwaki balobye okuwaayo omulambo okuwa abantu ab'omulenzo omulambo okuguzika waka ne bakati bali kujja nagwo aye nga bamaze okubasasula bakambwe eri ebintu ebindi ebitaakolebwa mu buwangwa kaiki nsasula emitwalo 5 gye wanenzeeko lwaki onima omuntu wange okumuziika butyawo ng'okufa okwo gwayingira mu katyabaga y'amaani ino lizinziira embeera yaliwo wagata omuka oyo n'abakoobe ng'omuwala kaali mulamu wanga yalina enkolagana ennungi y'abako nibalabako ng'omuwala kaali kufa nibaereesa yanengeyena babona akendeeza kwakuliso kibarengayo kwolwo aye okubona kwange nibona nga bali babaire bakambwe bali kulaga nga ndono omuko obanga yali walaino okubale obanga yanomanga abako ate n'ebizibu no kyagwira wagati awo yabonanga tibikyakubisa bulungi waliwo kuno okulwanagana obwire kuba bano abako bataawo embeera nga bali kwenda kumena maka bano abazaira abaava ebuyende nga balina obusungu bw'amaani nga bakoba batukanoka ati kyeboneka omwana waife mwamwise bwise kuba no omuzaire amanyi omulenzi yalumuka Sulaiman yalumuka kuba kwirime bwe de n'abazaire ab'omulenzi aba Sulaiman bona balumuka so bale bachwachwana obwire bona nga bali kubona nga bakati oboolya omuwala we basaba kwanga baba bamwise bwise so obusungu bwali bw'amaani ino n'ekintu ekindi wamala okubawa omulambo basaba n'enkoko bali babaikiriza family yabaikiriza ya Somani ati kale mutwale muziiko omulambo gwe mwebuyende bali bakali kai mutuwe enkoko mbagire emitwalo 50 de mwansabye kabiri enkoko yaki kutwalira ku mulambo ku nnono ya Abateso enkoko eyo niwo banga litwala omuwala olina okutuwaayo enkoko eyo litwala omwana nga wakatandika omufumbo enkoko ya bulezi
muthere yasimanga mukyalo eyo musiko yasamba amaadi biki kasana kunoonya obulezo kudandaba omukazi wo awo bakasiimu aye nga situation eno betuba erina yemayuge enkoko eyo eba sacrifice okutola kisirani kyagwa kuki kumwana ate enkoko eyo bajayo kyabiwe kyemukyumu enkoko eno tibagisalaku ne bagiryanga etu ya minofu bayokya muchomo mbe bayokya buyoke kuba bali kwenda omusayi g'enkoko ejo dijini kisirani yagwa ku mwana ku mufumbo gye ekisirani nekiriwa kisirani kibaireyo omwana tiyafuna omufumbo omulungi bwibe ate eyokubiri ng'omuka akali kumaliza ensonga ye yokwida mu kitongole omwana akoze eki afiire alesa abaserenga bane binivu ezira ategeere ekiki ekibaireyo efuuka ya kisirani so kiyamba ku ekintu ekita obutaira mu kikana ku followinga kikana kulumba abantu bandi nekyo eyona amakulu y'enkoko eyo. Okay, so tubona nga tuvuire ku byenkoko. Yes, omukyalo ono nabiri Fatuma eyafa yali yazaire abaana yali yazaire amalongo ngali kwa abaana babiri abalongo era abazaala amalongo waliwo ebintu ebyekinansi byebabalina bebebeta ebiwaaya mwebata obulira obw'omwana babuta mu biibo babuta atamu n'ebintu ebindi mbubona babeeta abaana mbwe ebyo ebintu ebibulawo mbwe abaana tibakolaki. So bana abazaire ba Fatuma abava ebuyende babawa abaana ab'omugenzi ababiri abalamu ati mujje nabo bona babasaba then olwamala okufuna abaana abo bakati tulikwenda tulikujja n'ebiwaaya ebyo ebintu ebiba mu kaibo mbegano bali ab'omulenzi aba Suleimani bakweka babiiba bo babikweka kyama kye kiri mu biwaaya lwaki babirwanira bano banda kujja nabyo ebuyende bano bali kubikweka ki mbirano kuserere yakutuwa abana nibande basigalize ebiwaaya anga baikiriza maiti tugitwale n'abaana babatuwe nga n'omukatu tumwikeku baikiriza otwala maiti yaifwe n'abaana yebigaya bali bisigaza tuna tutwala abaana ngebigaya tubide biwaaya niki ebyo n'abaana bebasiba abalongo bebasiba we mujjanga muzira biwaaya kyeki ono waidembo kola abaana balekyayenda agemanga bwambigayera abaana balwala. Buli muntu alina ensonga buli kabila mu Uganda wano alina culture yayo kyokka obona nga abantu abandi bakubakerere nga Abateso baseera bakazi eyo ni culture y'Abateso kyokka obona nga mu situation eno abeemayuge balobera mu kiibe ekyo kuba culture ekoba nti tolekula tolekufuna bulungi bale bona babona nga abantu leseeku akantu kaninuma ddala bitukozeeku buti ekintu ekyo omuntu azaala abalongo ku tradition ya buli kika mu Uganda eno eba gift from God or from ancestors mukini wozanira ku mukira bekyo oyinza okubona nga tujja kwira mu kuzaala oba kuno obizibu ku baana oba kino kyona kibula okugwa wagati awo kyokka obona nga bale balobera n'akantu ako bano bona bali kwenda bajje nako bale bona balogokola ki okulekula kuba tradition ya kwamato olina okusigasa eyo ni culture kubale bafiirwa omukazi bayenda okusigaza akantu ako bale bano mwala bona bahenda okujja naki okujja n'akantu ako buti culture dagemaganira awo wagati awo kuba buli muntu abola mugaso gw'akantu ako kyokka obona nga bakeyanira ino okuolo mu kintu ekyo yesebo. tuli ku YY Media ndi Yolisigira Yazid owebusede mu bikado tuli ku nchaire muku omwami ono Muteesa atukoberere ku byobuwangwa eby'Abateso naddala mu kuwasa kyekisaanira okolebwa omuwala bamugaba batya dile sente debasaba dibadaki n'omufu okumutooza sente omuntu afiire era mwajja mwasaba ati emitwalo 5 mutuwe mali mujje muzike ate n'okuziika balobo okuziika so ali kutwalira muku omwami ono aviira mu bitundu bya Ngora mu district eyo so ali kutukoberako
so tisawe eno bamaze okuziika bamaze mukutwala omugalo ono okujja okumuziika nga mumwizizaayo waibwe okujja okumuziika nga tibamugula babasaswire sente mugire nayo waibwe mukujja kuziika okuziika mikolo kyegikolebwa mu kuziika omugalo nga tiyali mugule oba oliawo okulwanisa bad omen oba ekintu ekyo ekibi ekisobola okusigala nga kirondoola ekika nti yali kunisengawe oba muganda we nabirye yebatagula omwana nekimulondo nekimusumbwa imwe mukuziika ono yebatagula kyekikolebwa oba gana atanu baba muguze mu muziika numali omuntu ng'oyo ng'afiire abazaire bamunonera eyo wafiirirwa bamugiize eyeka era nga banga atuuse eka baziika ng'omwana wa buliido ng'afiire dino byakwakuliza okoodi yalumuka bulumuke kufumbirwa tiyaleeta maali biki ebyo ebyo tibalondoola ino baziika ng'omwana wa buliido ng'afiire wali nga tafumbirwe ate enkolagana esigalawo bwetibale bagire n'abaana Abateso bagire n'abaana nga bakambwe ino abaana bano baida kutuka ekiseera babaikize baba waibwe oba okujja okubano nayo kabiriro n'ebintu byosasula enkola y'Abateso abaana bakike ng'eyo bafuuka ba family ere eyababako baba w'omuwala alina okutwala abaana abo nga babbe eyo n'enkola y'Abateso aye ng'oluyisi nga omaze okufuna enkolagana iwe wale omuko osobola ogemagana ni muzeyi mwene muwala wakoba nti muzeyi nakola isobi natwala omuwala twazaala abaana aye nsaba onsoni we nekwenda ndide tuteese onkobere ku kyoyenda nze nkuwe abaana bafuuke bange ndide egule bugule n'ekiriyo ku Bateso nga ebintu mubikalangusa mwantwere ku emitwalo 50 kabire mukainda kunguza abaana ni bano bona munguze Abateso timutomese kuwasa bakazi Bateso tino yakola y'Abateso kalcha y'Abateso ko bantu bwango yende mukazi jangu kitongole ate buli muntu alina klasi ye obwango ufuni omuko omugayiga asomba motoka dente embuzi nesente neki aye nga omwana nga asimye omuko aye nga omuko talina yamaani ino ufuna engeri wogemera mu ng'ajja kumufumba ku mirembe aye bino byokuyiba buyiba abawala wajja wafumbira gino wazaala abaana ebyo Abateso tabenda kuba ife tusasula ente omwala nga ajira akola bufumbo kabela alikuna kuva mu makago ajja awandi nana ajja kusobola embeera ng'eyo kyokage mumpa omugala tanoba wanoba najja ow'omusaada owundi mumudikiza ebintu byaimwe mundikiza ebintu byange oba mujja mwaka omugala yayira mu bufumbo ku nkola y'Abateso obwanga waide wange okutoola omuwala aye omwana atobwikire ku bufumbo era nze n'okuba omwana tumuna oyo omusaada yatoola enteede niwe wakoba nti omaze okusiima butinga oli kuva ku maka w'omwami oyo mwetegeeka ente yasasula oli kunfuna bulungi ate nga obwanga omwana aviire ku maka ago oli weidembe okwida kunsaba ate nze nina okusasula wampa wendiikiza kwiwe eyo n'enkola y'Abateso kyokka obona nga bo bali serious n'okusonga yente ate abawala obona nga ojire n'omusaada salawo obulungi ndi n'ono kinaabaawo kyatetekana nayo paka eyo n'enkola y'Abateso so ate wembanga namugula omugalo ono naafiirwa wange nga yali mugule abako wembabikira muida kulira bulire mundikiza naziika oba niye nagula yenera muida mu mwamunono ebyo bizira ife twida ku mirembe kuba twena abaife bafa ng'Abateso aye ng'obanga twagula bugule abako baida batuziikira ku mirembe era bagolola imwe abako we mwida nga nfiirwa munamba ku mutya kulumbe munamba ku mutya oba mwida jasi kubaawo kubaawo kutyama ku butebe muwala we mwafiire namugula sente mwena mungemera ku mutya abako nga baide banokudda ne sente kuba muwala we wakoze eki nafiire baida n'amasuuka
ni sanduuko banga balibonanga wano omwala wali mu kiko ekyo abantu batono balibonanga omwala waibwe balikwenda baziike mu ngeri y'endawulo oluusi babonanga sanduuko wemuguze kusezaana okujja n'omu nga tesaana nga muli banafu mu byenfuna. asobola okuba nti muko ife tulina ekiteeso tusonda akasente tugule sanduuko ya kiko eno tumuwa omuntu waife obunaanizibwa nga tulikola ki tuliwerekera. oluusi bakoba nti ife tulikuja neiva tulikuja n'ente ku motoka basobola okumuwayo nti muko eiva yiyo tuli kugemagana tubone engeri kuwerekera ki omuntu waife mu kitiibwa. Nekyo nekiriyo. Busaaga eno mbona ku mikolo gino egisinga egy'okuzika mukolaga emikolo egy'okunwa amalwa. Omuwala niwe amusiraamu era mukola gino emikolo egy'okunwa amalwa. Amalwa gategeeza ki? Amalwa ku Bateso ekola ebintu bingi. Buli oba kuno omukolo w'amasano Bateso banwaki banwa amara n'okuziika bakola ki banwa amalwa kuba amalwa ago eyo ni bajeta ki mu Lusoga n'ekintu ya bulido buli muteeso awulira nga batanwire bizera kyakoze ku mukolo n'ekyokunwa kyaimwe ekyabateeso n'ekiriyo oba okuziika oba ku mukono ya kikaki wa kikaki wa kabilaki abo balina okunwa. Ate wemba naggula omuwala naafa ife mu bitundu ebindi tubona obuwangwa obundi nga Abasoga bakwirizaawo bakuwa omukazi owundi aitha nga afiire bakuwa omukazi owundi oba w'omuleeta nga tazaala bakuwa kibeeta ekibeewo basobola okuleeta muganda wo omuto bamuleeta mu makaida yakuzaalira. Tutandikire wano imwe omuwala omukazi waafa musobola abaze basobola okumpamu omuwala owundi batole ya muganda wate gyofumbe oba gyokuza abaana mwino beyaleka. Ebyo bizirayo kunkola ya Abateso tibagaba omukazi owokubiri kuba oli asooka yafa ate waliwo emirembe wajja wakwana mukazi owundi waleeta oba osobola okuleeyo mu kiko ekyo kyene oba nga waliwo owundi woosiimye ku maka ago gene aye kabirayo babizibu tibajja kwikiriza fadhali wajja kuwa wandi wafuna omukazi owundi bo basigaze kuki n'abaana bwaibwe bakolagana niwe kukuuma n'okukusa abaana abo. Nga tukomenkereza ate we mumpa omukazi nimugula ebintu ya byonna ente 10 nga we munkobye n'aleeta embuzi yaido wange yalemererwa okuzaala yamalwa myaka 7 wa myaka 10 nga alemererwa okuzaala. Ki mundikiza ebintu byange oba mumpamu owundi azaala buti ebyokuzinzira engero omuko yajja kwiramu oba ajja koba nti wano nkoze loosi nikwenda ogolole engweme kuba tolikola ki tolizaala. Aye omuwala ayinza okuba nti ize ni wa mirembe nikwenda kusigala kuki mufumbo gwange iwe ofuna omukazi owokubira azaala ize sigale wano olikunfuna bulungi buti oba omuwala yena alikoba nti ngawonkobye nti tetizaala olikwenda kundiza ewaife ize osobola ogolola. Aye buti awo olina okukola negotiation n'abazaire olondola bulungi nti bana naida wano nafuna omukazi aye nga tufunie eki obizibu muningemu bale boona ezira omuzaire ayenda omwana tazaala era olunaku lw'okugaba omwala oyo bamuwa emikisa nti munajjayo ozaale aye omukisa omubi omwana afuuse ki mugumba bale boona bakoba nti iwe omuko esobi tabayiyo yofuna omukazi owundi ono muleka abe wano niwe oba nga oyenda obuyambo kuva kuife tobola kujizayo ekitundu ekintu bwintu kiwampaku wena ofuna omukazi akole ki azaale. Eyo nenkola y'Abateso. Kale bambi tujja kuswika wano mwe bali kubakunga mutubona mutugobera ku mbuzi efe naddala nga tulondoola ku byobuwangwa eby'Abateso era nga kino kiyiramu ebyo ge twakoze ago agagemyeyo omukyalo omuteeso we yafiire wabula nga tebamugula abazaire be ne batunda omulambo emitwalo 50. Nze nakubona era nabairewo
muzeeyi bamuweerera ekifankata kya mitwalo gati 5 bwamutwala mutwalo gyata mu nsawo aye nga ali kutambula n'ekifankata kye ku nsawo ku kisambi kino eky'omukono omugeda nga talikola na muntu kumukoonako seera dino muzeeyi adirya yenka oba muzeeyi agire n'ekibungo kye ekyesente seera dino dibadde muzeeyi kuli oba dikola mulumbe edo esente babeda bubede ng'ente gireba yarisaniza okusasula nga nkali kutandika okola ki mufumbo buti nga badizize yesente olwokuba nti bafiirirwa muwala bajja kukozesa okuziika ki muwala oyo esente disigaireyo bajja agabana bugabane aye olwokuba nti dafuna entono nozadawaayo okuziika ki ziika muwala. Okay, so ndi Yolisigira Yazid lamusakuko abali eyabali kubona mu Luteso yogera lamusakuko abantu abengola ne yovuira mu Luteso mudakika ndala bakubona atekeryo gakere kakirweti ita frank rango la butongora ajayo ngone busoga uta aititeme enono lo iteso na ara je kona dukono kini kidingi teso ka dateker na che konye je pegere bota kan mayuge yasa otanga na kine snu ijare nono ko lo iteso waile dukone yana mampupoke bakobye kyotanfuma oli bulungi ino oti asolo kwa wakuboti tubasabira irali ente batuwe bano yasade nsigere Yolisigira Yazid obisede mu bikado Abateso